دەم باش هەستگریان سینەمایی. ئەم نەها لە سیناهی پۆدکاستێنە. ئیرۆ ئەمێ لەسەر فیلما کلۆس یا دەرهێنەری بەلچیکایی لوکاس دۆنت باخەون. دۆنت mijarên aidiyet, nasname, hezkirin û şînê bi dilekî nazik û hestiyariyek kur ve kolîtin. Klos jî yek ji van fîlman e. Dema ku hindek fîlm bi dawî dibin, bûyeran zêdetir hest bîra mirov de dimînin. Klos jî ji bo min tam fîlmek wisa bû. Di serî de fîlmekî çîroka du hevalên nêzik diyar e. Lê di dawiyê de çîroka fîlmê tesîr gelek cihên kurtir diketin. Zêdetir bi hesa pêvçûna bêdeng a di navbera zarokatî û civakê de diketin. Karakterên serekê yên fîlmê Remi û Leo hevalin û pir nêzîkê hevin. Lê pirsên piçûk, nêrîn û hêviyên ku ji derve tên hêdî têkiliya wan diguherînît û hevaltiya wan dikin tiştek din. Hestên wan yên hevaltiyê ji aliyê civakê ve tên xirakirin. Piştî ku ev hestên nazik têne xirakirin, Leo ji bo parastina mêraniya xwe ji dûr hevalê xwe Remî dikevîtin. Ji ber ku aliyê civakê ve hevaltiya wan xelet tê famkirin. Klos ne tenê çîroka hevaltiya du zarokan e. Ev hevceya aidiyetê ji we dibêjît, daxwaza qebûlkirinê û bedela wê jî nîşan dedin. Gotinên mezin nabêjît. Bi bêdengiyan dimeşît, bi nêrînan û hestên ku nayên gotin diaxivît. Ji ber vê yekê fîlm piştî dawiyê jî di dilê mirov de dimînîtin. Remi û Leo du hevalin ku hema bêje qet ji hev nayên veqetandin. Ev nêzkatiya saf û bênev a zarokatiyê de di nav zeviyên gulan de dimeşin, her tiştên xwe bi hev re parve dikin û di heman bêdengiyê de mezin dibin. Lê başê dibistan dest pê diket. Pirsînek hêsan a ji aliyê komek zarokan ve tê tekirin, her tiştî xirab diketin. Gelo têkiliya ve ya evîniyê heye an ne? Pirsek kurt 2-3 saniye. Lê carinan civak müdahale herî mezin bi vî rengî pê hevokên piçûk diketin. Dema ku zarok dixwazin wekî hestên xwe bijîn, civak dest pê diketin ku wan fêr biket ka divê ev çawa hîs bikin. Leo dest bi hezkirina vê zextê diket. Êdî hevaltiya wan ji derve çawa diyar diketin jî ji bo Leo mesele ye. Di vê xalê de fîlm ji çîroka du zarokan derdikevît û dest pê diketin tiştekî mezintir dibêjît. Bi rastî ji bo min ew dibite çîroka me hemiyan. Ka em çend caran ji kesên ku em hez dikin dûr ketine. Ne ji ber ku em wan hez nakin. Lê ji ber tirsa ku kesên din çi difikirin. Çendan ji me li şûna parastina hestên xwe veşartina wan fêr bûye. Ew fîlme jî li dora wan pirsane dizîvirî. Dûrketina Leo ya ji Remî tenê dawiya hevaltiyekî nîne. Bandora normên civakî ji tê de heye, qalbên mêrîtiyê jî dikevin nav, daxwaza aidiyetê jî temasê hestên wî diketin. Û carinan ev temas jî dibîte birînek mezin. Di piraniya fîlmê de em tenêtiya Remî temaşe dikin. Ev tenêtî bêdeng e, nayê dîtin. Ji ber vê yekê gelek giran e ev tenêtî. Cihê fîlmê yê herî hêzdar li vê derê derdikeve meydanê. Xirabî vek bûyerek mezin dihar naketin. Kes be aşkera zalim nîne. Kes rasterast suçdar jî nîne. Carinan hevceya mirovekê tenê ew e ku tu li kêleka wî bimînî û carinan çûyîn pêyî ku em fan bikin dibe sedemê felaketekê. Piştî windakirina Remî fîlm dikevena çîrokek din. Çîroka suçdarbûnê, şînê û ya rûbirûbûn tê de tê vegotin. Leo êdî tenê kesekî hevalê xwe min de kiriyê nîne. Ew kesek e ku barê bêdengiya xwe hilgirtiye û hewil dide bi vê giraniyê re bijîtin. Belkî jî mezinbûn ew bîtin. Di destpêka fîlmê de du zarok di nav zeviyên gulan de dimeşin. Di dawiyê de zevî hêj li cihê xwe ne. Gul û rê jî hêj cihê xwe ne. Yek tiş ku heriye, êdî Leo di vê rêyê de bi tenê serê xwe dimeşîtin. Jiyan berdewam e. Lê ne wekî jiyana berê ye ji bo Leo.
مرو تنه به هسکرین نایشید. دما مرو نه هتا فهم کرین جی دبه سببی برینه کور. جواک چما ده هستین نزیک بون و هسکرین ده او قاسکوره جار جارا مرو حیرت بینیدن. او مجار دناو خباتین زایندی و سوسیولوژیا میریتی دا قادا گرینگ آگوتو بیجیه. دیگه ها میریتی هگمونیک یا سوسیولوگ استرالیایی راویان کانل لوی داری درد که پیش. لگوری کانل جواک میریتی لسر یک ایدئال دناسی. او مدل جی جهستان دوره پیش بازه و هر گاو هفجت که کو هتروسکسوالی تاخه اثبات بکتن. دوی چارچوهی دا نزیک بونا دنابرا میران دا پر جرام وک تیکیلی اک هستیاری نایی دیتن. لی وک پیکرنا سینوری کو دکاره خلط برا فام کرن تینر خاندن. جبر ترسا دامگاین خلط مر جفر دبن کو جنزیک بونا هستیاری دور بکوین. مثلا جواک آمده گلک باو هستیم خواهی حسکرین دوشیرن. جبوان حسکرین تشتکی شرمه. جبر کو او میرن. او جی آلی جواکی و بزوری فرز جبو میرانیه. جبر وی که جاینا تشتی کو حوالتی که برباد کت اوه کو جواک بیدنگی دناو هسته مروان دا جهده گرید. لو جهتا فیلم خلاص بید نزانید کاج بوچه او حوالی خواه رمی جدور کتیه. جبر کو جواک بیدنگی که قریش کتیه دناو هستن لو دا. جبومن کلوس یعنی او فیلمه تنه چیروکا رمی او لوانینه. او تیکیلیا معصومیت و جواکی یا حسانه بلکی جی مزنبون جبو زاروکه که شاهدیا و تیکیلیه بیتن. ده داویه دا جه صحنه کو هر زیده ده بیرامن دامایی صحنه کو لو جبو دست خواه شکستی دگریتن. بلکی از جی دمک دریجه به وی آوایی دیجیم. هندک اش راستراس ناهنگوتن. مرو جارنا نشش بو داویه حوالتیه که بگیرید. مرو نشتن جبو دمن مندابویش بگیرید. و گلک جارانجی مرو نشتن جبو والاهی دلیخواه بگیرید. لیشوناوی برینه که چیتر دیدیتن. او جی دبیت سبب کو جامرو دلک راحت بگیریدن. وکی دستی لو یش کستی. بلکی از جی دمک دریجه به وی آوایی دیجیم. جبو ایش انخواسته دمن جدا چه دیکم لدور ایش راستی دزورم و جبو کو از نیزیکی وی ببم هنجتا شکستن اندیهار جبو شکستن ندیهار دقهرم. جبر کو هندک شکستن جهوان بلینی نه. هندک شکستن دروتگن دانا ایندیتن. مرو جارنا جبو چوینا یکی جارنا جبو جهانه که هیچ مرو تیدا جه خواه ندیدی و جارنا جمرو جبو شینه که بسدم ده دل خواه داد کلیتن و ده قهریتن. ده بشک دیدا امیدو هستن نازه که این فیلم که دی بچن حتی ویدمی بخاطره به